还有老师们，我们一起来探讨这个礼拜的这个有关于我们上礼个前2个礼拜啊，有关于我们阿美族盖造房子的方式，以及盖造房子的材料啊、原物料哈，所以呢，我非常的对我们阿美族的这个智慧哈，很佩服，因为在过去的老人们，他们在盖造房子的需要的材料，通过他们原来的这个智慧来盖造，实在是不容易。那我们今天要谈论的呢，就是有关于我们盖造房子啊，你sapi sarumah atau di sarumaan isatwa ami parumah 然后也过你parumah 在什么时间，或者是isatwa在哪一个地方盖造房子，这个是我们今天要探讨的题目哈。那agak kaili kita anira ko kafanaan no mitao pulong no sinsi atau sari kakak anira ko anak nama hawe nanay jaga ili kamu atira ko dira haw sa ayaway o kasualan matini hawe iti hawe mapa ini nachira ko kasualan haw pakara itina patireng tulu maklum ita hawe alihay ko 材料那么大好，我bilang tu ira mapanay, uay, sa pipalor, wa aol, penen, atau pulo, itunay, tapang no ecep, keluh, atau elek, tu mungkin asam. 有很多种哈，所以呢，我在这里一一的念给大家听，都你们都帮saya awal kuno saya no kulung hau, uli tak cecai kuno mita pangcah jaga asisiu tu apa no tepos atau tegas atirai ko kuno mita pangcah ni pa tireng tu rumah saka anini awe mitingi kako kitanan ulung asinsi isa cuai ko pipatireng lumita bisa rumaan saka ko mitingi kitanan ay paturang ako to patireng iaya ko to luma ko ira ko kufut kufut aja atau dapiat ya ma lapit saya fukroh dapiat atau tada aol mung tungju an mitau pangcah inyan di haiku sapa tireng tuluma iti ako saga mapana aiku matu asai mari tengai iti ako sakuma apakah tengai itu pa ini no rumah 新学号那个今天呢我们来分享有关于我们盖造房子的地点跟时间。nanay aga kaili kita ihako ay isa chua ami pa tireng tuluma 在呢。对对对对，哎，beliau atau siapa ini yang yang ya 你在石板 lapiat ada ya kufut kuna kufut dia
mana nira sa rumah iti ako usapi man nira kira kufut ano sani tapi kufut ako ayaw hao 瓶子，我们先来讨论一下这个瓶子的，它是用在哪一个部位、哪一个部分？盖造房子的时候是用在哪一个部分？哎，你来kapan answer先生，林庭光。Petesan ako kira ano sa katatinglawan haway petesan kira Maiko iso. Inian. Ay mata kira matingin ko. Ay. Matingin ko. Ay. Ira kufut hananay usaka sa ay kanahol no mifaratay kirang. Ay. Basta matirasa. Ira no nira kirangi. Pasalanon kurang apa no kufut. Ya para no kufut ifafarat. Malatsatata marapi kamaruan no kirang-kira. Hai. Nawanam tingin. Ay mapana to mitingin. Ay. Hai. Mahanay ta. Letsang hansira mehian ni kunisto tukliyo gira mi nanitira era wali anu nanitira isnotipane matsala antura ya ta irang kupi ala anto letsang mi letsang ciranan ta masirot ko kukuvot pasarano kung apa no kuvot. Ya para ano kubus ko ifabalatay kamaro ano nura kirang gira. Hai. Ura mitingin ko hao. Ura kuvut aya ko na ira hakia kuvut sa ko mitingin. Itiya hoy uno ikor tukuran uno paspanaan na ito no pairang. Kung pansah ta masa ka ano ira ko cipila ay cisarongay no pansah cipida ira ko sapi asa nila to sapat-sapat matwatwa ay kirasaw. Ira sa pasibana ano pairang ka umatiray hanan hando no pairang ikor tukura. Iaya ho away ko kukubot sana na ukirang sana patsak hang kukirang kira. Umangko sa patakang nila itira ano no suta No panca. Ay. Ano ya fukuro sisapaday. Kira. Kena Umatiray aroma ucay ko iti ho patsak kan tira isuta kira kura atsak no kirang masama tira ta mavalios ani say ka fenot no vale kura pasikat hananay paramitananay sa他们开房子就是这样盖的ya ho panca ikor to kira paro hananay tira ikubo na hani tata kura ya kira masasul to masusul to no kirang to ku kirang masama tira maatap to taira sa pagkapilu kufali usmi piano to akira ya rumah artengay kira. Kata si anu tataang tato kufali no ay tala ayaw anjagan pasasuyikor ko kukamaro ano nukirang maraliyo kira kufot. Ang tataang tato kufali. Kufaliyo si pasasuyikuray kura rumah kira marina. Ay mapahkuran no mufali ko hatira ya rumah. Ano tataang tato. Ay. Hatiray.
还给他好，我先来做一个解释哈，都说完了，所以后面，真的，我们过去的老人的那个智慧哈，刚刚景光老师所提供的哈，过去瓶子是没有产出的哈，也没有，或是后来日据时代过后也就是平地人，台湾哈，他们也告诉了我们族人要怎么盖造房子再加上这些瓶子的时候，比较不会受到潮湿材料不会受到潮湿以至于不至于烂掉，所以他们透过这个瓶子瓶口呢要朝下那个我们的那个瓶底呢朝上，然后把柱子或者是横杆呢全部都立在那个瓶子的上面所以这个过去的老人的智慧hati rai kada arai sinsi 瓶口朝上，瓶口朝下瓶口朝下，然后瓶底呢朝上，它作为我们柱子的这个座了，是这样子哈。还没dengar hoka ko mana no tu as itia hoi hai tataku valios man ku sapi sa alai narami miteleng hai taka not ku rumah， 他们用什么样的绳索来加强房子的这个不至于受到台风的影响。然后麻烦爱好，那今天线上的朋友们、老师们，如果有在这个方面有这样的一个utaneng namo upana namo hawe na agak kaide kita 就是过去我们盖造房子的时候，万一为了要加强房子的这个不至于受到台风的这个怎么讲，就是摇动所以他们会用什么样的绳索去固定？有没有其他的人？李老师，林老师，林老师林景老师，ila ko kapan asu to pe umaan sabalur nara mi patereng mi Roma no ya toku ni itini pasawali ngata no pariar hencong yao ko haterai mi pacak to ira to ya hao to hacak yo ya ta hacak pinagratsak no pasabaratai ko tirang no ya no hacak kirai ta主要的no harak 主要的这个下面呢，它还要花差不多5、6台车的那个呢，深度啊。mikirin ko mataasa ito ilay kukunat sa ka nahoro no kakuna no manhang matiray kakuna no hiya masa matiray pahatsakan ni no mataasa ni pa hiya itiray tiyak to para mitanira tura5、6台车山的那个木头啊，叫follow hanira itiray hatsak anu follow gra hatsak no pasarano hatsak ano nira pa lamit mamini saya kumamafienot no valios kung maananay ira hiya sa kakano ayat
mipili ako matuasa ito sa palamit ni Raterakirang Oh. sa ano mapalami namin sila ano maupit ko sarahawi away ko aayat man tira kunat sa nukirang Ah. umatira ko sa palamit nira hatira kiran haw matamay no valios a rumah masama tira iratsa kumatira ya pastak no mataasay pasasa at saka puling kroma at rumah sani mipadatak ano mataasay kumatira suara haw Masa kira pada mipadatak sani mavalios no tira mi zumpit ko mataasay mi hayta ka hayta ka fenut no fali kutlay na wana ka mutlay na hai China yami atpan puro ano awala sa hai Yok ano fali upayak kira kumatira ya rumah masama tira ah kira sa kira to pasasa no mataasa ito uway gumi utulong no tuwaso la oh ang tulong no hesa urang ko paawas ano nani ayaw paawas ano mataasa kira away kira malimuluay o away yan ni rami ano maana ni rami karak sira makarak sira dara isay kurani mikirim to takay fuklo oh tak sikatan nira o pafarusan nira itira ko sa ikuran ayawan ma tarif no nira kira rumah kira mapenat iayawan ira ko tatakay fuklo pasiktan ka ano masasikak kira rumah masama tira ano tusa awayan kupihan nira mi falatake Sai ka yan no varios. Sai ka pulin no varios kuno maana nai. Atu rumah satu hone ya soal ka mehaw. Ituan ko rumah mipili atura parumaan sana ya soal hone haw. hai Mikirim ko matuasa ito marengera to ko rasalahaw tayo paparumaan kararala sa oh bukan kararala ko nang yun ta chausi ma saya paluma pacba kasan kumato asami paluma atu rumah sani sana sa ko orade tarasa sa ko unani wale anani choya orad ama mi asik ano orad kura suta ba kira parumaan masama kira umamarno no ya kira no aru ko atira rumah Patvat kasan kumato saya mi paruma ay patirang imatira o hone ceka tusuli wewa matusuli we saya patva kumato asay mira to ko minanananga sa mato asay akapa to palumaan kira-kira好，谢谢老师。好，现在还是说李老师，嗨，哎 pasawi ako makuhaw nahan umaro ay kaguto falahong yo kamang ho. Yo mi saruma ako matasay kami haw. Hakano tia swal to nahoni niya kaayaway haw pa tsakan nila to ya chay kakaan no ya ayat sa kami. Hai chay kamatira ko no jokangan pasawali haw. Aro hanatsak ko pakroh sakatsa ka buhat no hatsak ta utalu vali hanira ko malu pasasa to ano ira ko valios saka ika pasitimul ko fawahan no roma itiay ho nahan si ikuren to ko nifes makra ko nini o ka sinawan hautsa to bihap-hap to ni o kitats no vali sanay no mato asay saka yo patiran sangra pasitimul-timul satsa
yo matia misabaluso tok mato asai ika ayaw patian nira tutusa kawanan kawili ma paruma nira kutusa fikruh tata mai fikruh atau kaikur rahoni kami hau pa awas hanira kunini u anong-nong no ni u Roma ya taina kami hau ulpakavitan tu ni ya liak kami hau ya hausa ka tiprak sanen mato asai mati perak uri raya taina mati perak saka misanga tu uya ya kami hau ya salai hanai kami hau tagai sanku now mafanak mato asai misanga torera hau liwaliu hanira irai ku misanga anira pakafit na kutatihi ta liwaliu nira iti rao用手去用像旋转的样子让变成什么呢就是搅在一起了man kono asai kia misanga tu salai hananai 搅在一起专门usapi talu fali mato asai kurira tu kapal fali kana mi talu fali tu kita sama mato asai talu fali mato lai 防台啦所以这个他ang tu kufali ani nasaan mato asai te awai ku 电视 iti han mato asai yo tata ang tu kufali sao ceto ka ngaya sa ka pinukai san hau iti atuk mato asai pinukai mo upo tu sangra mi talu fali tu rumah ya sala ya min ana sala kami sala ka tu nangra wi kecen tu nilai iti haki tinira mi awas kunini o falahong no rumah ya anunong kami tak ayaw kaikur tak sulit na ang wiket saya ipi pacak po mato asai nahan panulan ni rami pacak akan to no rumah juga kan saya ya cak masa si kakai cak tangtangay ni rutukan mialan ho tali sa ifakurah korera jaga pi rumah ami pacak kaca to rumah akan to rumah nyaro nahan mi barumah suturah cak torirao ikan saya tu kan ai misanga dia pada dia patih tingala itu so saya pihak ya talu fali tetapi hanya tataang kuya salai nila sapi wikes nila tu sapi talu fali tora rumah now tanaktek pacak nila hau wiket sana tanaktek hau nah itu anu ya aur ofitona ya hau kuaming cingra hau yuf anu fali anmo ke memel ku pihak sapi parus tora ya hau kuaming cingra pedut sama pedus mau anu fali akira aiku icel no pasawali avali gerner sau get sau fer satu rumah so nufana ai kematu asai nau irai kira ku tandang nangra ama anan tahakia itu de jinyan matu asai ti ya kuninian saka tanam tak rumah dia ho saya kaman yano ya sasa ya manika rumah ovitonai au rumah urira sasa ku mafahkure rumah urafi batengil ko bitangi sa itu mana aja tata anggo ora tata anggo fali udah waktu mineneng nang tufafa satu rumah ya tanang tegai rumah fak demi fak pulin sama pulin hatirai ko ya ayo amaneneng tu makla mata maai no ni ma fakulai no varius rumah hatirai ko pitalu fali mato asai ti ya ho ya sole ho ni kami ho no ya kuwut sana kami ho ira但是有一层啦，把这两年过来了。一方面可能是不是通风我不知道了。好，把这个呢弄，那么这里第二个要够凉，这里第二个凉，对，是有了，我看过这种的了。哎，第二个比那么大赛第好，就大陆法律，那么gerak ku varius。哎，李老师，你听好，李老师好。过去在盖造房子的时候，有人说后面一定要外个啦，对，外个那个呀，嘛叫过户，对，我等外还是mi pengingat kira rumah macam kira. Nah, itu awal ku awal take多数angguran. Ucarai hai, saya pakar aku kira soalnya oni,
ano niya yung tuwaso, ano, yan ka, Taiwan. Mi aran tu kura asual kura, o mi aran tu Ay, asual kura. San ku wai kami hau ya, tapi padatak, ano, mataas ay, Ay. miwilita ni Raskira sa to, right to, Ay, ano, ku maan ko ku sa pisa nga ni Rahano na ira. Mafana milyon. mafana matasay. Kuting nga ko tati kami ano san ku tulu kami Ay, wai kami hau. tanto Iti tira kami tali. hau. Tanga na Yo, liyon kanira, liyon. sangaan na to sa piyok to ka, iya Ay, to kirang. liyon na hanira milyon, liyon. Hay, umatiray. Ay. Ka, Liyon, umatiray ko milyon. sa sanganta. Iwan ko papong ano matasay pasay raw isa ikuran sa ayawan ilang kumi urung ay tura ongchoy ong isang anay na kira. Oh, ada. Yung patirong, ayo, yung patirong tura rumah kami hau. Maharapun, milafung tura ongchoy, tira patiyan. Ayaw, tusa, kaipur, tusa. Ufangan, handa mi ufang. Aw maufang Saran hanay ra. ay masalan nila misalan atiray ko tiyay ho sa pitarufali no mato asay Iti ako away kuwaya kira how. No, away kuway Ilan sa nila uway ko sa hiyang matasan. to uway ay usapi kangkang utsalay uway to 哎，好，谢谢两位老师的这个分享哈，很宝贵。透过刚刚李老师的这个分享哈，他们过去老人的比要慢，你的人多罗马哈，要固定这个家的不影响到台风的这个摧毁哈，所以呢，他们用那个黄藤哦，原来的黄藤。它没有再切过，就是整只的，原来的一条这样哦，直接三股了3条，绕过大梁，然后再往下拉，过去的这个智慧哦，好，那马来好啊，李老师，哎，房台的名称叫大陆法律，那么多阿塞，好房台哦，对，叫大陆法律，房台。好，法律防台，对，台，哦，matiray sa 台风的台， kay maanang no matuasay ano ituan nira iyam ko matiray misangaan nira pasasa to fali kira to falios 哎，lingot sana mi lingot naangan nira，就有预备这些黄藤，万一台风来的话，他们有这样的一个防台的这个作用，是这样。哎，有那好，lingot是mi lingot好，啊，这个改进了，所以anu mami hiya tu好，anu mi talu fali itu san好，penurunan nira inanom好，比较好做了，国民，哎，捞面，大概1个小时就够了。哦，所以那黄藤在使用之前，他们一定是先泡水就对了。对，先泡水的比较好做了。Daw me kira no mi terang tu kira mi farot。哦，还记得，好，这个是对在防台的这个预备的这个材料是用黄藤。还记得，好，谢谢。rumah sandi hune ira kia soal请光老师哈，在巴格莱家盖造房子的时候，他们不会随意选择某个地方，他们绝对是一定会先观察它的地面如果松动的或者是比较容易做到土石流的，他们不会盖造在那个地方。我说以后你还为什么呢？李老师kemanaan itu ya ho. 我们过呢弄多比巴罗马那么多阿塞好，一个在比哈帕杜里夫斯
mana kira hap tu livers 呢？就向着不会北向啦，不会向着北风这一边啦。你能爱真的都在个 off no 呀 no 法律不要弄得北风太强劲。还有就是山路刷然后你呢，细细看没好，土地不要太松软，好，不要太松软哦。那因为他们也知道。gerak ko mafuluh sahaw hakelung no ya 好土石流就这个家就不见了，很多都发生这个事情。长大以后一家以后mikir盖mga的经验哪里可以适当可以住，哪里不能住，他们更清楚。当然不会离开有水的地方了，阿密就是这样子哦。在不离开水的情况之下，找出适当的地方，对不对？我阿密斯。这个它的地面地底下一般都是，但是格罗海哈个。应该不一定了，不一定了。不一定了。土质很好，常年都是这样子。没有变动过的，他们就适宜了。他们在选择盖造房子的地点，还是有他们的这个经验。对，常年的观察常年的观察。那他们也是过去也是因为互相的聚在一起，互相保护嘛，所以他也不会离得太远了。尤其是过去。那种不太安全的那种环境之下，他们一定会聚在一起，会找出比较适当的位置啊。好的，好，谢谢李老师。好，刚刚有提到这个，李老师有提到哈，阿法杜离弗真的，也就是说，它的面朝的方向不会向北的方面吗？意思是这样。对，尽量了因为台风来的一定是不一定是在往北方来的，所以它不一定。台风是不一定，主要还是冬天的时候了。冬天呢，太后御寒的这些装备并不是这么的充足充裕，所以大家还是防备，在冬天到的时候，尽量的能保温呐。李老师没听好过呀，说后呢，哈多利弗真的，慢下来给他意思突然。agak pikirin tu hapai tu livers sana aku，就是不要迎着北风的意思的方向，不要迎着北风的地点呐。比如说像你的斜坡，对不对？斜坡斜向的北面这一边呐，当然了，不是说一概是这样啦pasti wali-wali ku paluma ya no 原住民按照positif hati rai。是，谢谢李老师提供的这样的一个有关于改造房子也是会看当时的影响也就是说我们可能会尽量不会朝北那当然也会因着每次的台风，他们经过很长的时间的这样的一个经历的时候，他们盖造房子不会朝那个方向。马来好，对，好，谢谢老师。好，这个是我们巴哈盖特库诺盖房子的地点伊拉瓦克，我pakai ni我pakai di Paluma meminta ira atsa ko pikirim mi sa balutsok tu patirengan
这个再个啦，你secara hau tu pagkabiyaw. Mararaay secara hau. 不 Mararaay 会 secara 不会太远，不会太远，大家有互相的帮助嘛。所以他们盖造房子的时候，他们是邻居不会盖太远，然后他们要互相这个照应的作用，所以呢，他们盖房子不会离得太远。什么地来好？谢谢李老师。在谈地点，东东你跟他讲。你帮我归纳一下刚刚。好。好，地点的部分，刚刚有讲到哈，就是说也是经过他们的经验，常年以来，透过这个风向，还有这个雨水的这个潮水哈，然后他们盖造房子，他们会选择。他们选择的原因是透过每一年的台风天还有下雨天的时间点，然后呢，什么地方的土质会比较好，所以呢，他们就会盖造在那个地方。这样阿密建房子哈，前提是在不离开有水的地方之下，河流啊、海边，对。不离开河流的地方哈。对，河流有水的地方。新南路麦很难过那么的帮着好。你那个专有名词你们的。新南路麦很多海。OK 了。就是不会离开那个水源地了。对。Mahal minta pangsah ko suyenti. Mahal minta pangsah ko suyenti. 水源地啊，水源地。我们讲是里南鲁曼。怎么麻烦啊？里南鲁曼喊Aluman, Lina Numan, Pantal Hagia, 水源地。巴拿努曼是水田。巴拿努曼是水局沟啦，巴拿努曼。Tatapangan. Pananuman. Tatapangan. Tatapangan o nanum. 对。Tatapangan o nanum 就是那个方言点，我们水源。Tatapangan o nanum. Tatapangan. Tidak, aku pangangan lumah tu asal ke 水源地哈，各地有各地的那个巴拿努曼了。我们巴包韩国人么呀？巴包有水源的地方就巴包，韩其他国人不要。好，谢谢两位老师的这个提供，宝贵的通过老人的智慧盖造房子，特别选择在过去一年度的当中，他们知道什么地点不受到台风的这个侵蚀跟影响哦，所以他们就会找个比较坚固的地点。好，文念，rumah sana ihakua ni Paluma. Ya, aku Paluma. Hakuan mi Paluma.宝卢马，但是这个单词宝卢马就不对啦，宝卢马是给他盖房子哦。
比巴鲁马安，比萨比马安，比比萨鲁马安 Sa 哈， lumaan. 对比萨鲁马汉，雅各比萨鲁马汉才对，不是巴鲁马汉。雅各国比萨鲁马安，对，在什么时间点来盖房子。对，你们说呢？会不会在你们有没有概念？以前不管是米法地也好，或是盖房子也好，大概都是在什么时候？他们有时候会看那个材料哦，比如说它在什么时间会产生我们一颗歌的时间也不可能是短短的就开始割了吧？所以它也是在它的月份雅挂个哪有么多在做？应该说应该说是你在春季的时候，很多植物都正在长，对不对？春季到了夏天正在茂盛的时候，很多植物到了秋天，它大概已经是成熟的时候了，就开始有的是枯，有变成黄色了，已经是老了，对不对？所以那个时候大概就是在秋季的时候，也就是在那一段时间是比较农闲的时候。巴沙巴闹那个么多阿塞，巴嘎嘎还么多阿塞，忙巴嘎嘎。所以一个爱，因为我们是稻子是2季嘛，对不对？第一季是必须要种很多水的时候，一定要耕种，否则的话，这一年你就没饭吃了。到第2季呢，可能会干旱，所以那时候会种的比较少，每一户可能种的只有一半而已。这个时候是不是会农闲一点？所以这个时候就是盖房子的时间。ini di Burangan kira. Di Burangan. Kalau udan. Ya. Di Burangan no Kilang. Di Burangan. 是 Burangan no Kilang 也是都在这个时候，一直到秋天嘛。Di Burangan 一直到冬天啊，比Burangan就是落叶的时候哈，比Burangan。落叶。Burangan。也在那个时候，所有的这个植物也在枯黄或者是在成熟的时候。对，其实秋天这个时候不是完全米布朗、古吉朗也都是在冬天开始的时候，因为有3个月的时间嘛，开始那时候才很清楚会马布朗、古吉朗一点古马布朗、古吉朗一点古，过年那古爸爸马杜巴，所以这个时候。所以在嘎拉鲁上才是过去米发地巴迪伦多罗马才是最适当时间，因为你的工作量在田里面的工作量比较少。当第二也好，第一期的时候第一期那maharap kisumi ani mimanca mi kangkang sa kulasingan yo. 最紧接着，你刚刚是sa kulasingan, paloma to kulasing, marso mi paloma to kulasing, iti ako, biya ako, mi kapkap hanya mahan mo kuya, miniwani wana mo, 你除草，第二后还要除草，那时候没有什么药水嘛，还要除草，除草完以后，你慢对家，你sangat pasawali, sangat tutu tipai, dia tabi kivar, miletelek tu ya 已经快要失业了。那时候开始把这封米嘎嘎轰动，所以那第一期巴嘎嘎呢就很忙了，带了这个比巴那样
hadira ko pagkakaan na pasava to daja to hoy 减少了可米安尼班马克拉多阿外都古那诺一点啊，所以明都可米安尼班啊乌马，礼貌都在都比巴鲁马都古拉星一点不会啦，第来巴卡卡乌古拉星乌古啊那个就是那个时候了，所以沙罗马也就是在秋季搞了乌蛋，哦，哎，好，好，谢谢李老师。meeting lo ko hao. meeting lo ko ti Lin Ting Quang 老师 maratalai ko ya pagkatingin sa honi tira so ni Li 老师 hakya maratalai hao. Paatin ko microphone so.现在可怜了，没有助手在旁边。出门了那个，对。Irato. Rato. Ay matama to kita soal ni Yasin se honi. O pulong lupan sa kami to sikuan ako tong sabuto yang. Ay matama to kita soal Yasin se honi. Ta rumah san meeting ni ko hao. Ta naktakhan mitaw pang sa kira jengku. Jengku anak tak sanai. 土壤坚固，乜係幫在？ Man， 土壤堅固，土壤 man hantu matiran. Man ko tulang cengku sana ni panca. Itira tanda tekai serak akia. Kai bang tadi bang Tekai no tak. Dirai saya ma'orar di aro sasa ko sara. Dirai ka di patva ko mapasa mikirim to atka kaya sara kirawa. Itir ko na itira sa funak. Funak to kya sara Saya kang ai funakan patirang kira. Li 老师 itara sera si lamlamai to foklokoro. Ya kira. 係李敬信老師 ira ko ka maano pangtahpura ya ira ko ka panaan so李老師你的麥克風沒有開李敬信老師你的麥克風沒有開好你的麥克風打開Mapadang. Hai. Hai. Matang ito. Hai. No, mapadang. Cima sakura tavai. Iro kuro awai ko. Cima kura tatihaya ko. Padang mo sa. Hai. Ya, soal kami honya hao. Hai, awak ko soal tu tanagtak hanay sa utir Kunini tanagtak ceka puli ko na cek sa tanagtak saan ora kateli nura rumah hau ka sa salat-salay narahaw ka salat-sal nura ya nura tukes nura kinasa tanagtak san ceka luyo sama to asay o sera usuta au atekak sa mato asay na 比较坚实一点呐 atekak awak
hai ataka kai asra hanira hai ataka 还给了，还我发现多个大好，我阿德嘎看过比较坚实的这个土质哈，土壤。对，好，阿德嘎，哎，好，谢谢。好，刚刚有谈到这个，李老师这边也有谈到，盖造房子的时候，一般都在秋天的时间，也就是说，正是所有的植物啊、掉落叶的时候，哦，那时候所有的这个植物呢也能够在采收采收我们自己的在盖造房子的这些材料啊，好，原来是那么大晒一地啊，好，来rumah san hau ina这个panaan kita hone 从在秋天di Burangan sana di kalau ulan ko pi patireng tu rumah ini ulan的sapi 我要讲的是时间，它是什么时间？秋天的什么时间？好。marak ni anip 哦，还可能比安内就hai 农闲的时候了。农闲的时候，hai ya han o tayar nila to pasava te to kaku ako tayar 嗯 kapali usan ko rumah-rumah honi marpunto 啊，这个pada padang cara mi patireng tu rumah hoye dulu lumiar 5 lumiar mau paharak tu mi patireng usa uli na patirem to rumah ta tusa rumiar sagaku wa oh ayaw ho mi urumah ko mi cempe ay hao Thailand to salawina-wina to mi uai hao anza mi gerito uli sana hao 那有的时候是自己先做好，那剩下就是那2天，这个马扔后三号那时候就奥鲁曼古团到家，马扔后米克里多列呀，其他的事先都先做好，都规划好了，是鲁曼，对，还不是说对，不是说整个 Finolan 好几天喊我们sa pagaan away ko sa pa ini to Finolan 哎，这个 Selesai rumian mapaharap to kesal. 哎， ai anu ai kira pandahof no kinairai to no sapi patireng miman tu sa rumiat mapaharak to ai macampe to kira ai to pari ayaw no lalu maan to ta ai 谢谢老师。嗨，当时tuku jika minta mi pasal kita tu 10 分钟后，mi sabar berdoa kita noh ni tu ada ke makan ku pitengir ini kita nan。谢谢各位老师，那我们先休息个10 分钟，喝茶。
ano man ano matasay ka kiapat ay bukro ko at kakay at angay ồ ồ ai không đặc biệt hảo刚刚有谈到这个梦中煮的功能是什么？yan na talaaw na uno talaaw usapi maan kada talaaw na ano tini sapi sa rumah sapi sa rumah ya tanaaw dia mimi ngai awal kira梦中族梦中族ya hani purple hanjira misa kiapat kira malu pati kira哦patih 就是那个嘛，这个墙壁啊墙壁，它是要给梦中竹是比较大的竹子，然后破开来，然后那个咩 ya pungu ya sekolah lebih ya pokoknya kami hau alam ya lah 哎然后看起来变成扁的啦，马路墙，马路八点还 malupati一半还没一半还有个， Sera kanira mi ya kira mi 还当墙壁， ay kira utanaaw ko sapi sanga tu patih pati ate ya pa ale hatunira ya jata ata panira kira kalau pate da awal ku fale saya awal tu fale deko tu rumah 哎 还要讲那个也是防风了哈讲那个裂，嗯讲毛草， Kasinaw sa kasato kasinawan. 对啊，很多哎，就那个 cipate tu le ne 讲的裂， at pan matera awal oh awal ku ira tada awal ku ayaw ta patut lipan nila tu ere mi atap ya tada ya 住 mi atap ta tapi cumul ku pali kira ay inian ko pakai ni atin rumah anhaw 刚刚那个问他一下那个东南方的那个房子的面向怎么方？ hai然后呢 kira-kira soal Li 老师哈李庆信老师 tu patireng tu pati ni parumah awi tapi su ayaw tu fali tu no fali wasaka mana nira ami sa Pinang tu su ayaw nira tu pilias nira tu fali alusane urat Aki Lila Ustaz makana itu meeting tira imituran. Magana to. Ha. Nan. O marawar ko kasinawan kin mihaw, malivos, maorar. Jaga nga ay kuro pasi amis. Aw. mi have to fale kira wa Si Iko sa ira gusual kami iti yaho ko matuasay si mapatayay ano sahaw tadlaman itira ikaamis no Roma sa kesaw now pasi amis sa kapawahan ay ra gusual atinyay ay kaamis no Roma matadlam ko mapatay ti yaho saw ka sa upo ko mapatayay gusto ba matasay ko ni tira kaamis sa kasikol ko kaamis no Roma sa
ira ko kilang, ira ko maman, itira. Umar sa ading, ito to vali-vali, isa to reverse. How sa kasinaw, sa patasay. Sa Pasitimor, Pasiwali, Kupawahan no. Dia yaho. 嗯哦，对，嗯，喜欢对对，他这边讲的意思就是说，因为那个过去的往生的人呢，一般都是会埋葬在北方这个地方的，然后呢，所以他的房子的那个面向绝对不会往北方，是这样，所以它是往哪一方？是往南方，南方、东方，南方跟东方，比这较多，两边都可以吗？南方跟东方比较多。对，大部分是南方跟东方。rumah dengerin aku kamu sisi au itu ya ho mipa rumah cara misal rumah cara hau umaan ku sa lapung ku sapi pirit nerato tu le anusane mi ki owai umaan ku sapi ki owai nara na itia awai ko puot awai ko pitaw sapi kurkur tu bungi manan nara ami Mi to ko wai. ai miki owai Mi si wai. misi owai Mi mana? Awak buat mi mana mi si wai, mi mana mi wai. ai an mi ayaw ko tara mi misi owai mi si maga mi owai hawai Ai. umaan ko sapi owai nara umaan ko sapi rit nara to ale tanay numa ko kira ta itia oy na ito ay nara hawan upuot ko sapi sangah nara Kaping dia ho umi farisan tutuk naira dia ho. o mi parisan nira Hai. Ora o ni o Taiwan. Ira ko nang ra hatiray marar. Ikaka ko pana nang ra itiaho. Ni Taiwan ira ko marar nang ra. Sa itiam ni farit sang ra. Yo awa ho na ira hati ako misiway ay. ai Man hapisiway to ra way. masa mana ko rapatireng to rumah itia ho masa rumah itia ho to Kano to itiay ho. Sa ikapanak mo. Sama Pero tumato asay. Hayo awa ko puot man sanay. Awa ko katingilan ako. sama dia harau mutaroan kira song harau patah nukirang ucaang nukirang aku pecah sana aku讲到那个的话就变成石器时代啊。 oh hai kira anu ini ai kira pi safari nara to poot to marat Ay, ya Taiwan ko ayaw mafana si tu marah-marah kira. Iran ko Saya ko umam ko safari nara sao Oh, sa mga Taiwan ko pangchay tiyaw aya fansa kina rinom. Wah, ira to ko sa pita-pita numita to mapita-pita ya riko-riko numita sangko pangcama sa matire. Pinakuni pancah ko Taiwan to cetera rinom mani saya ayaman anjakan saya babavuyan hanira kirami sa mga Pata aku safari kira no tu kutikesaw no hatine ito rinom min ko rinom yan paaraw hatu no Taiwan kaya pangsa sa kami tu tataka ya amara sama-sama diri mabanak sutinan yan hani ano banaga may kasugay ano yagan no ripon kasungay ya sapi atim to ya
tukirang urang ko hanyam sa hati ni tumiming sa at kanyam patsakay kamo ano Taiwan kita ya upansa sa kami hukum ko no mataasay Quran Nam hanggura instrumen uhai sagira wata kata anggura marar cacali nam ya sa ay sasali usa to kaya pangsami nitulong kami asani ano pina pula wata dia ulinum sa hai umanku safari tinara hadikia umancer ya mi adopan so dia katol dia hai 哎，那个羊皮，你毛路呢？哎，mahal dia ko皮革 no amis ukator betul saya 那个皮革是 farako ko umantaay ako kator hananay ay mantaay ho kator ya matsuri ay to kura Matsuri hawi ho ni temarang farako han 巴拉布， balaku 这个努力不过你啊，这叫巴拉布， balaku 还有那个要写吗？不用。这个努力不过你这叫 balaku 不是日本的话吗？在巴拉布就是那个什么皮嘛，哈，皮革蛮绑在嘎多了但是还没有真的是嘎多了。哦，那个处理好的就叫污染了动物的我的小名叫嘎多了哈。man Na hanya pinganganan ako avaki kami matokai mililo. Minokai utsatsupi to kumaalay sa minokai utsatsupi tanukatol sa to sa pagkachikator ano kaya pinganganan ako avaki. Maala ako katol. Hai. ukator sanay utatanger na mi caca kurakator hananay Ai. daga Bantu si soal sangku masay ira kira farako kira na mi hiani rami lits ko kochi masamatiray Cipano hogera ta isang ano mato asay maharag mi isang yan to nira mi ni fat saan nira kira yata ruan hua lama kira ya ka farako hato aya fansa kumusu tira irai kura farako fudo ita katara to sinau sa kumato asay kara fuduin to nira kira kato anay namu kira farako anu mato asay oh balaku anu minta pangcah kira Piga lah. Piga. farako oh balaku malapulu ya itu iran ko sa Rico itu akator kira farako ananay iran ko safari tinira to pairang Hai. Parang kira to kira rinom 变成买卖的时候变成法拉库了。以前都那个老人家就那个皮还是要来吃的啊，对不对？我们根本没有那这个白浪药那个皮，对变成重对呢这个 malalu kupang cah iti ako mi alop sa kairana palaku ku sapi safari tinara ta inara pitau sapi pi kurkunara tu bung usapa hatsake irana pitau pangcah tu kira mafanai mi sanga akia itu yang在mana kawasan啊，那个哎那个地方是以来过那个有马丹岛呀，那个对啦，应该是说我那个高山那边哦，为什么叫高山哦？因为那个日本人哦，有人在做那个刀啦，
高高我们那还能还在长，要不然的话，以前是早期是用木头，你在西打发，你在西打发，你人那几个它很少，但是呢，卡瓜山那边就是因为有这个会的，日本人制作，他做以后，经过那个日本人发现，还有那个兵马那边的把上海乌拉马过很多兵马家，结果那个兵马的马呀，也就这个人还是过去，马好像有打过战嘛，然后之后那个地方哦，把东南的那兵马，那地方发现。后来人家发现说，好像有灵魂呢，为什么那么火？以前那边烧啥了呀？爸对那个当烧家，把大雁那个过来呀，这个你不要在这边做了，我别忙给他。马上，火苗了。差不多1个礼拜了，结果那个地方后来。一些高山呐，奶奶是这样子来，所以那个刀跟那个是到后来已经有。Tahu ufana tu nu muda Taiwan saka. 我还没出吧，你上海子来。Kita ko saka panak narah kia. Sudah tu ku di duluan narah. 对啊，高华山去高华山，慢着高华山，因为他有过会铸铁啦。你想，他就在那个高华山那边的，为什么叫高华山啊？因为有那个阿美族人哦会铸铁，不知道从哪里学的。结果那个边南的人过来说：“哎，你要帮我做这个，帮我做个。”我们也要刀啊，也要锄头啊，也要什么啊？结果他那个阿美族不同意啊，因为那以前是敌人啊。后来他们就用战争的方式来那个那你就不要在这边做，东海那边的啦呀。可是到后来1个礼拜，那边还那个火会在还在烧。哎呀，还在烧啊！那时候有高山，那这个高山啊。是那个高华山的是阿美族，会铸铁。是啊。谁教的？什么？我就不这个就没有人那个，没有再讲。好 ，OK， 谢谢。beliau tu hawe uno ni rumah 还有什么样的种类？Martalai hau ku ulung no rumah no misap no bangsa 都一样吗？它盖的房子都是种类就是都一样吗？我的意思说形式。我从那个文献那边有查过，刚刚在大棒哦，也没有刀，也没有那个嘛，跟那个布拉亚加大陆安尼地好了，从那个我们那边可以找到，就是最早期只有3角，满的都蒙古包，呀那一样，然后把呀那都闷了到底的那个，但还是就完了，没很讲究，就是为了要临时住，在大办法的来呀努呀在那，到后来大家因为生活的需要，然后不断的改进了，所以说他们最原始的那个房子呀，曼扎打楼安南的那我就不知道了，所以最早期是蒙古包那种，就反正那个好里个，把呀那都呀在那，那孔生要打乱可以吗？那个你掉可以啊，应该叫打罗汉。Sama dia hanera lipong bisa lipong gitu. 对。Sangra ainu paluma itiaho
ukilang anusan ira ko asisyo tarot ko sa panahon na iti ay tingnan ko kita sinsi ya ano caang no ya papa no dengar tahan hanila mi patataos kira ano itira ya te rumah tamto mikirim to lehe no lutok ano mararis mauras kira mapiro to kay tongsi ketika mikirim to ang tungkoy na ilihilihip no baklo tera umataasay niya ako. ay sila 有时候住在洞穴里面，lihip TIH I lihip saga iti ay rumah ta ikor to no kairan no puot no pitaw ano hawan to punos ta mapanak to ko pangsah mi sa rumah patireng tu rumah saga iti ako mi patireng sa tu rumah satu malah sadai hakia saga kumi tengi kita nan 应该是一样的，它一律都一样啊。Nasa si rumah sang kun kawai ta hawa-hawan ta po-po ta. ai ulah ku no rumah sana ko ulah ku no rumah 应该是一样啊。Pasipanaan niya matuasay na kya wawara kila. Hanan sa rumah hanan to. Tu yang urko no rumah ay marzat kira. saga awai ko masa rumah ai Aira to na hani ano piuma to ano pariwan to ko ay na tamen to uno apuyang Urko no rumah macato nano pasifanaan no to as uya cipi-ciping to nira 为了利用用一些用途可能会有一些的改变，可是我的过呢都是一样的啦。这个形状 saga anu palapangan nara anu san ariri nara masar maruma hau atau cauka sepi nara hakano to no rumah anara hau idire tamiana no falahong aku rumah mi cilekai ko ya ko lemi atau ariri mataraw ano mairoh ko lemi hau mairoh hau ko rumah mairoh ko ariri sa hai mi cilek hau mi cilek hai magra lemi sanai lemi Cufang usufi ucauka hai sufi cauka lemi ariri rumah ko ariri pa telian matasa itu panai hafai kufau atau maicangay itu maitangay itu kakanan hai inaangan gura inaangan kira ariri Kufau kufau han kunu rumah niaro hau hai kufau cauka kira aku cauka keso kira aku cauka hai cauka 还有对呀，很尊安的。 Sufi sanai kunu rumah niaro anhau ku be atu sada patireng nara tu rumah ai satu mahal tadai ku parus nara hawi kira atsai rumah no rumah akhir mana kira tu cauka lemi pa i sufi Sufi
Oh, Ay, seperti kupal. Fatihah itu. Ila rumah tu rumah no chauka. Oh. Kira paros. Ay, la rumah no, demi cek rumah. Jaga tacilek tira rumah. Usufi, jaga santa. Ay, masa cilek. Mata cilek tu. Ira Ay, Papatihan na to saka cilek sami cilek. 不会在一起，不会连起来。每一路还都是好差都个差零是。对啊， ke Masan, 福报归福报， ke Salim, 哦，哎，这个差零是不会影响啦。 ke Salim. 差零不是差零，差零，打令 Ke Salim. 这个差零是不会影响到那边是。 anu porong handami sa rumah haro arere micamuri tirai ideme pusinga haro kakanan sa tumatudo hayo mandukia sa kacera maoret 他们要分开建的话，才不会火烧的时候才会影响到。 Oh, 所以 ina soal tu dah. Ya, li lau sau ni ya Salim sana imi turanan ni. 就是被影响到旁边的意思。 Oh, mata 这个差零是。哎，我弄pasawali kuliah ada jauh pasawali。 界限。界限。那他跟我讲的意思啊，应该是哦，他说才不会砸令，就是不会影响不会影响到 边界嘛，旁边。因为你盖的房子，它不会去跟伙房的这个部分呢，它仍然还是会有一个隔阂了，对隔阂了。一定要，不是一个墙壁哦，还要另外一个墙壁哦，然后弄厨房要分开呢。哦，没有连在一起，没有连在一起，不是连在一起，很像那个白浪的那个。对，独立的这样。哦，比如说那个古凤，我比如说大概离家里主屋大概20公尺。哦， 哎，大一个timur整个嘛呀，为什么按马一路整个好，一般好像大部分都是Livers Kuvali嘛，pasawali Malivers sana hao, matala timur ku nama nirasa mato asai，哎。 Tala timur ku nama 就不会直接到房子，不会直接到房子这边呢，因为白天的时候家人都不在了，前慢面的都下有mataya了，mataya ku mato asai，wawa tu ke rumah hai。 Saka yara nama narahawi zaika zaka lap saka irai atakira 火星怎么讲啊？ Namal. Dalam namal nira teri analisa saka ulang tu angkura lantu 就还在继续烧了，没有烧完了。所以他们要留那些火种啊，火种蓝度，火种。有时候不小心呐，对，就怕就是这一点会不小心没有，还有就是有小孩子啊，对，所以他们那个火种，所以一直保留着。不是为了这个保留着，而是因为小孩子有时候会动这些，会去煮一些东西。这个，所以他就会跟那个房子分开来，差不多有20公尺左右，再建一个比较小的房子，这样，然后仓库又是另外一个再小一点的那个，就下面大部分都是养牛嘛，牛的住所嘛，上面就是那个古堡嘛。哦，所以你想啊，讲的古堡也是一样，跟盖房子的方式来盖的嘛，只是比较小了。只是比较小。那你把德利安的在那都对都那边这一厨房前面好，餐厅也在那一边呐，餐厅也在那一边哦。
然后厨房在那边，水缸也在那边，哦，都是反正厨具的都在那一边呐。对吃饭就到里面，Oh, kira 不管是 isip 下雨， kurang kira 是比 mahal orang pangsa kurang suai kang. orang好，orang 也是会到那边去，虽然离20公尺就过去那边吃饭。Cukup mah nu pangsa kura suai kang. 就公还年呢，就跟还有外国说都弄还跟我都弄帮着水缸，水缸，就公还年呢， Cukup. 追更啊，追根在那有水缸的意思啦。哎， Uno panca waktu mo ang kuno panca Atumu. 我们 waktu mo sa misang ano panca awal ko kutsui kang itia kinasang 追更， patili sang kupangca tunanom tiray atumo ya misang anto mato asay mi tulo asuta Ah. atumo ang kuno mitaw panca to palanuan 对对， Ta 有感， ni tuluhan tu kira atumu masamatira saka. ay Oh. Napakapit, anong pangsami ya itu patangiran papakapitan to uway. Kagi mata ano pangsahiti ako kira ni ka saya katataan. Atira yung tatakay at araar.还妈妈哎，不然要他打爱我米拉东，你说个米好，一点好，只在安阳罗，那个多少个的分，marah ay ko tuhon, yan subi ya米拉东，这里说dia最更寒的那man， Ay, sa nga ko tataangay atumo kira. Tataangay atumo ta. Yo. Ya radom hantia mimingay dahil da matuturang hanira ka marara ay kupira do mano no panca 我们有讲了，仓库有讲，神秘有虎棒， Dia mah nu pangsa ku sangku. Ku pau. 虎棒，还年 Lov hari ano, Hariri. o ariri sa o ya kira pa pianangan na tu panay 放米，米汤啦，米 minsan ko ariri Ni sang. ano usuko lov Ulo hanana hau jaga tira hari ni tira dia misalnya kecil ya rumah kami hau lawas no rumah ka ayaw ilo tira Chay kay tiray ariri chay kay tiray ariri ko lov hananay tiray idme pianangan nila tu siraw tu anato umirikangan datang kira lov 对，罗是库房放， kira soko hananay suku Ruf 东北是属库， suku campur, Uman kira ya palitan no paror. Saya ku ruf kira. saya ufaicer ang Quran ya ipatihay masalah sarada usadada ang Quran kira 释放，释放梦， oh ya parulan no matuasay adhay kutama itang hanira bafarat no 货架， no paror masama tiray ufaicer han oh ya hanu kalala amanau hanu kalala Amanang. amanau Amanang. ai ya kasatata nila kami hau hau nya parur amanau hanu kalala kura 哦，好，好，那个词汇哈，FA FAICIL， 还有一个叫 sadada hay ko jaw sadada FAICIL，我们给它FAICIL sana ufaicer ya ipaparitay no paror. no paror tapos sara ko atsafal matarang itira babalat kira
Masasarala itiray papalas niraan. Oh. Piana nga no mataasa ito titi maitsa ngay titi. Anong kator? 白劲儿，白切了， Fajir hangkuran. 白劲儿，也是摆放食物的地方了。对啊，因为他们也是一方面在煮的时候呢，我们也是在熏的。熏东西的是白切了，劲儿，那怎么讲这中很像生字。白劲儿？你完整的给我好不好？ FAICIL， 是 AY 白 FAYCIL，查不到，找不到吗？或者是 FAI， 这会不会是日语啊？哎，我阿曼那汉诺卡拉拉，古尼亚白酒汉的呢，啊，阿曼脑，还阿曼 masalah petilian no 在上面嘛，对，用掉的熏 kapatilian na to ya to ya karasay hananay dia ho 阿曼那 Ay. patilian na to karasay hanay dia ho kura amanaw hananay no kalala yo ano 下了。 malingas sang rai tara ilutok miaway ho para nila mala kya ya karasay ho usapasimal ti adlungat ulukot tumama anas ya ta simal akanan kasakanan ya itu ko mataya ya kapa巴拉塞 Ay, amanaw, han kunuruma. Ay, amanaw, 会跟那个 Fajir han kunuruma. 什么念一下？ KALASAY， 巴拉塞。问给了巴拉塞呢？然后呢，李老师， oh ya kura chang i ya kemi sa tafu to nei chang no ya Ukarasay sa ne. ai sa tafu to nei chang no fa foi 哦， 有一个国 Usimar, 在那里了， usimar kira ya matapo no karasay ko 很可怕。 bituka gamesao. 下面就大概就是那个巴拉塞，哦，那个好，那个都是中间有一个像那个网子的油啦，有西马尔基拉那巴拉塞，还能来？ Ay, ay. si sa tafu 哦， Sa tabura to uy. 保护内脏的啦。有吗？那个字典里面我不知道。 Pero sa naga uy no ya. No baboy matapo no karasay. Dia有tirai ya tirai哪里？tirai kita怎么样？人民馆不是有杀猪的时候，不是有那一片吗？我们不是有拿吗？马来西亚还一条格拉塞还没往下的啦，像网网状的，对，不内脏跟那个分割啦，所以它都是油嘛。有网啦。嗯，现在讲好，可以。嘎拉塞，那反正巴拉拉，巴拉拉，巴拉拉案。你问那个李老师，那个阿美族以前住在那个什么盆地的那个叫绑寨，那个叫他讲一下。盆地的哦，绑架，哎，绑架就是在高地的地方啊。过了，然后呢，那这个绑寨，绑架，哎，过了绑架，过了高地一个平原啊，台地啦，有一个台地啦，台地。哦，那我们绑架居住的地方，就是喜欢就是在一个台地的地方，因为也是跟水是有关系啦，不要被水冲走了，所以会居住在比较高一点的地势。台地一绑架是吧？绑架过啦。它这个命名就是这样来的。对地势来讲，地势对比较高的位置，他们就说一绑架是吧？一绑架啊。一绑架就是
那个台地的地方啊，什么啊？你如果比你们居住在比较高一点的地方，你说他们住在哪里？哎，那一帮家长啦，啊，不说话了，他就在上面的那一带是吧？一帮家。哦，也应该说一堆的人都住在那边，但是他们都是绑架，差不多。没想到他们都是绑架，一帮渣汉在这个，对，我们下面都不是绑架哦。所以它应该是算高原的哈，它应该算是高原平地，高原平地了。对，应该是高原平地。然后不能讲高原，高原是很宽啊，就台地啦。哎，也是很宽哦，算一个台地。宽啊，个台地。这个乌邦在他也是喜欢在比较高的地方啊，在嘛，这个为了安全啊，嘛这个能啊喽，对吧？而且那个阿美族以前不喜欢一个人，他们也怕敌人啊，都会群聚在那一带，群聚的哈，对，群聚的民族，对啊，这个有啊，都过这个。对，因为我在都来也问到过这个问题啊。绑架什么意思？哎，你好，阿哥。哎，我啦绑架上来今天发公号。哎，我啦伊拉家绑架那念umah。哦。Ungangan no umah kuran bangsa sanay solinto台地takaraw kura umah turanan sa bangsahan no pangangang kura umah ibangsa kira ibangsahan ito maringasan eraw ibangsahan 对呀，所以很多人在误解那个绑架是什么意思，都搞不清楚啦。古里人呢，在上面的意思。那no bangsa hao uno ira ko matingilay ako uvanjing hano liposan 那个日本骂阿美族叫vanjing san 我的想法这个很我他当俺们米到bangsa ko la bangsa sanay 哦，这个我番人才呢一米多人好哦，那个日不是啦，不是番人呐，探讨的，我们都居住在台比较高的地势嘛。还觉得对那个有逻辑啦，这样子真的很有逻辑，比较有逻辑。好，谢谢各位老师，就拜ini namun mi tungangan ku tahu tu kita nu bangsa sakaku ya honang hanata kiraya tegara I bangsa sana 对呀，一说起马里盖sa era bangsa ko kamaro anira sa 在上面sa 哦，kira 拜谢谢，我这个观念要改了，我tungangan nu lipong saya ya berapa tu aku sa mata lawas semua tu upang cakaku sa amis aku pagkatawa sa kinyan hao那个然后ko sapato la ko 还谢谢汪老师ya lubang sanay hao 也哎是我pitungangan no lipon to pangcasan老番sanay kula lubang sanay no lubang hantai no 为什么一定要说老番呢？你都帮着鲁方真的我老人嘛哈，还齐老鲁方，对啊，老番真的努力pungkuran，上古suara。saan我bangsa tu mi sam tu bangsa，bangsahan番人，bangsahan 老番人。
ira ko说好mengenai matu asai好，还有一种说法给你好，你dia ho ano mi ingkai tuawa masa opo kami ko sarawina kami hao ta ya kamangai kami hao sai pakataya to ya malubangai to mat asai kami hao san ni man so ada nama ko afih to kiso san tengiran ko afih sai to ko fafarah to ko afih saya Kamang ito may yung katuduhan to. 嗨，可是不是呢？他意思说我变呢，是不是疑惑了？意思是不是仙了？我仙的意思啦，在哪里呢？你已经是成仙了，你不要再工作了，在哪里呢？不然我变都可以说，你妈说嘛，大家aro anitini amipa bahanan sa anko sa ciao tu mata asaiti aku suanang lah ketinggalan aku nian。哦，愚化了，啊，羽毛的羽化了，已经变成仙了，成仙了，啊，谢谢各位老师，今天真的是吸收到很多的这个关于各位耆老还有老师们给予的这样的一个信息哈。对盖造房子的不同的地点，还有时间，以及家的种类、模式、模样，都在这里一一的表明哈。谢谢各位，谢谢各位老师。来，还能够拜呢，上岸好点人。谢谢。马到时候就过来，我们来，8点，谢谢。